Ноябрь айына аягында бизге Орта Азияга жол чыккан эди. Карачай-Черкес Республикадан Кыргызстанга 67 жылдын узагына биринчи делегация. Делегацияга сиз тааныган артистлер Батжаланы Лидия, Кушетеллан Назби, Байкулланы Солтан, эмда Киче Карачай район телевидение кошулган эдилер. Жолубуз узак болса да биз ары бек үчүн куралган эдик. Эмнеге десеңиз, ата-бабаларыбыз жаткан жерлерни, аналарыбыз, аталарыбыз тууган жерлерни көзүбүз көрүүгө кайсы бирибизде ашыгы эдик. Жолубуз биринчи Казакстанга, анысы Кыргызстанга эди. Казакстанга барып, анда бир Карачай үйдөгү бизни алыбызга карайды. Айна гүл жайкы таңы сыпаңды салганды. Тавадатта курмаллык этедиле, алайда коншу Түйрөбада түбешип, экинчи күн ала бизни казак ва кыргыз чеккедери ашырадылар. Чекни өтүп Кыргызстанга киргенле делегацияны чакырган Халклар арасы Карачай аралык Атажурт деген ассоциациянын президенти Шыдаклан Зухра эмда алайда жашаган Карачайылда бизге жарык түбейдиле. Айна гүл жайкы таңы сыпаңды салганды. Тауча кийимли кыз таза Карачай четилген кычыллабла кыргыз локумлаба түбейди бизге. Айдан кубанч халда Кыргызстандын ара шаары Бишкекке кетебиз. Бурунча айтсак Фрунзеге. Көздөрүң гана кавкары. Көңүлдү гана тартып оялганды. Жаштыктын жыпар гүлүсү. Шахардын ариулугу, анда жашаган адамдын огурлары, анда калган карачайларнын тили бизни, адетибизни унутмазга тырмашканлары, ананы бизге жылы мийик даражада түбөгендер бизни көпкө эсибизде калыпты. Биз да ошаны эдик, аланы алай аруу түбөрүклөрүн да биледик. Алай түгел алай болукту деп атурмайык кайсы бирибизде. Программабыз улуу эди. Күн сайын бир жумуш, бир түбешүү. Келгенибиздин экинчи күндө Атажурт ассоциациянын офисине барабыз. Аны президенти Шыдаклан Зухра бизге капар айтады, калай куралганында, ненче жыл болгонунда. Кабинетте табылган затла көрүнүшлө алайда улуу ишетилгенине шагаттылык этедиле. Зухра 2-3 аялга Кавказга келип бизни президентке түбешкенин да айтты. Президент ба ону улашып, анда Карачайларга бери келселе үй салырлай жерле алганын да билдирди. Жерле берилгендиле, алабла биргеле 2 кезек үйле да. О күнү онак келип офисте жер үйлүшлөрүн аладыла биздин жердештерибиз. Адамдар ба ушага текелсек аңлайбыз, анда Карачайлар баш тутканларын. Институтларда дикаллар, устазлар, сала Кыргызстанга белгилүү врачлар, дагы да ала кибик баш орунларда турганлар. Аңа барыбызда кубанабыз. Эмнеге десеңиз, ала амалтын сал миллетини болумлуу, билимлүү көрөдүле Кыргызстанда жашаган башка халклар. Бир күн эртеңгиде ва бизни Кыргызстандын ара каналларында пресс-конференцияга чакырадылар. Куралып ары барабыз. Анда суроолор көп түрлүү боладылар. Ол суроолорго жооп да беребиз, артистлерни ва тилеп, жырлаткандай этедилер. Этот город мне понравился со своими жителями. Я всегда буду ассоциировать людей этого города с улыбкой, весенней улыбкой, честное слово. Моих предков, отцов, наших дедов, которые вы по сей день уважаете их традиции, их самих. И мы сколько ходили всему Кыргызстану за эти дни, видим, что действительно вы их приютили здесь от чистого сердца. Ну, что я хотел отметить, вот когда мы сюда ехали, начали заезжать в Кыргызстан, у нас ни у кого из нас не было такого ощущения, что мы заезжаем в какую-то чужую страну. Вот было ощущение, что мы у себя на родине, хотя мы не все родились здесь, наши отцы, матери родились здесь. Вот было очень приятно видеть эти просторы, эти горы, немножко напоминали даже Кавказ. Вы просто заинтриговали, действительно, золотой голос здесь пишут. Могли бы коротко спеть? Да. Припев. Да. Что-нибудь, так? Да. Чыралы тавла нечик сейірлем иклем, ол қара сула көк
kala sizge inliklim hoş müyüz bula ralvada oynay kiklim Karaçay Karaçay illede de bolabız. Ammala akkalabla uşak atebіз. Qaysı biri de Kafkazga termilgellerini aytıp bizni tansıqlap jılaydılar. Alabar da niyegi jaşasala da senin canın da milletinden ayrılsın dep bek mi daqtılar. Ey seni canında milletimden ayrılsın. Ayda gül caygı tangı sıpangı salgandı Bizden bargan artistler andağı tворчество коллективлерle birgeley Bişkek'te Oruz Drama Tiyatrı'da ulu konsert saladılar. Konsertke Karaçay'dan sonra da Türk, Oruz, Kırgız, Kazak, Çuğut, tap Afrikalı milletler de kelgen ediler. Tau makamlağa, tau tepsevlege kölleri költürüp qaraydılar, örgüye kovup har suradılar. Karaçayımın Atçak eteredim ömürge Madar tapsam Karaçayımın Atçak eteredim ömürge Kırgızstanlı Kafkazın tavlarıça, miyik karlı tavları, Kazakstanlı kum tüzleri, kum tüzlede kiyik tüyele, kiyik atla, keşenele, şaharlanı arıyolukları, Karaçay, Kırgız, Kazak, dağı da başka milletlerini aralarında şokluk. Alanı birbirleri bilen arıca şağılları, dağı da köp zatlarını körüp o zatlığa bek seyirsine biz kuvanabız barımızda. Andan alıp kelgen materialımız ulludu. Biz seyirsingençe sizin de seyirsindirge, sizge de körgüzülge umutlubuz o zatlarını. Hürmetli qarawçular, bugün körgüzülgen zatlarını tolusun, kelir berüyle de talay bölüm etip körgüzürükbüz. Esen tübeşeye gefirde. Min bergen boydan arınıp Özümdü jürmini sağınıp Jadında kaldama baylanır mahabatım Altından alha çağınıp Söylese künge şağılıp Canımda jürüşü tabılıp mahabatım Altından alha tağınıp Söylese künge şağılıp Canımda jürüşü tabılıp mahabatım Acayip sensen yereterim Senerim sensen yereterim